Za povoljno i jeftino kupovanje igrica preko interneta posjetite Instant Gaming. Veliki pozdrav ljudi, evo me na Marsu, a sam bukvalno letim kroz svemir. Sad se može reći da sam pao s Marsa. I Justin Art, dobrodošli u novu epizodu. Još jedna epizoda koji se brukao. Pažnja, prekidamo program radi vanrednih vijesti. Kakav je ovo Meteo style? Ja ne vjerujem, doslovno mi se lava spavnovala Fortnite aparatima. I dalje ljudi, obavezno ostavite subscribe kad dođemo što prije do 30.000 subscribera. Evo ovako, kao što možete vidite, ovo je Palija. Ovdje je subscribe button i gledajte što se radi. Razvalili smo subscribe button. Jadna mu majka. Ali da ljudi, kao što možete vidite, danas ponovo radimo meme review. Najoriginalniji serijal ikad. Taj serijal je Glavoljna Danči izmislio. Moš mislit. Ali da ljudi, obavezno ostavite 2000 lajkova na ovaj video. 2000 lajkova i lubijamo amu. Jedna mi majka, spasti me od ovog konja. Za čep kad sam ti rekao. Ali da ljudi, danas ponovo čitamo najluđe mimove ikad. Muđan aparat. I obavezno si učestvujete u najvećem giveawayu koji radimo ja i Instant Gaming. Možete da osvojite bilo koju igricu koju vi želite, a pobjedniku postaje i mene. Jadna vam majka. Ali gledam, možemo na mimove. Kaže, oženio nam se Danči sa najljepšom curom. Ovo kad bi oženio moraju mi vrata na stanu proširavac. Ne ti kolika je. Ova mala je bomba, atomska. Najljepši ljubavni parik. Ali Danči, ja tebe tako volim, ti si tako dobar. Pješ nakaza od mene. Dobar je koji pa se jaše, šta da kažem. Ovo nije normalno. Kaže, Adnan i ja na slici. Kaže, Adnan, spremni smo za ljeto. Danči, moš misli. Ali gledaj nas kako nas je dobro uradio. Bodybuilderi na aparatima. 200 kilaša. Kaže, Danči na aparat. Ovo je doslovno to što ja uvijek govorim. Ovo je znako da mi kombajn zdero. Jadna mi majka. Sad će biti u redu. Ovo će malo vidjeti kuda me avion udario na pješačkom. Jadna mi majka. Kaže, kad mi neko kaže da je Danči glup. Lazi vamo konjan. A bukvalno ja sam Einsteinov sin, IQ milion. Želi nam se Danči. Dobro, ova mlada barem na nešto liči. Ljudi moji, svi ste pozvani na moje vjenčanje. Dođite i donesite mi 100 eura. Ovaj mim je prejak. Kaže, ima li ovdje bauštelaca? Ima jedan, zove se Danči. Vozi sigurno je nenormalan. Vidoviti Milan na aparatima. Ali god svi koji me pratite znate da nisam normalan. Ludica na aparat. Ovo je toliko istina. Ja ne mogu da vjerujem. Kaže mi koji čekamo video. Aš izbaciš je nešto narkoman jedan. Danči koji edituje. Danči na aparatima. Ali je bukvalno za sve vas koji ne znate, ja jedan svoj video radim preko 8 sati. Kaka je godina, dobro je. Ovo bi doslovno bilo kad bi ja postao pjevač. Danči na aparatima. Ajmo narode, ulaz 10 kuna, izlaz 500 kuna. Ja se sad poslije da istjerujem ljude iz klubova. Sljedeći meme je 100% istina. Kaže PewDiePie i Muđa meme review, ne. Danči meme review, da. Mi sve nećemo da slažemo, ovo je najjači meme review. PewDiePie, zašto je kopiraš? Jadna majka. Ovo je istina. Kaže Danči postao sam reper. Džala buba rast. Svi džuture na aparatima. I da za sve koji ne znate, ušli smo u najjaču mrežu na Balkanu, u ENTC. Znači da ste sad član Imperija, tako da Džala i Buba su moja braća. Duet uskoro. Mi kad bi snimili pjesmu, oni bi propali. Eto, pa vi recite šta hoćete. Jadna majka. Ali gledali, to je to što tiče ove epizode. Ja sam iskreno da ste uživali. Ukoliko jeste, bez da ostavite like, share i subscribe. Ovo je bio Danči i danas smo rokačili još jednu epizodu meme review. Najjači serijal ikad. Doviđorno.